Boka jana long tong sekot pen AJYCP atum pherangkia mai kangni Nihang Karbi Baptist Association Foundation Day Lapen Students Prayer Day Inglong Ikpi Amondoli along Ketalon Soarlo atumaphan kacholang rempen apran karmut atumaphan sodak akang sai pivek nang chipusi Karbi Nationalist Youth Council atum kehangpon Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirtang ton pen arjuponik tha Pini thang ni phai player ni anelo por phai hini apor Assam Jatiabadi Yuva Chatra Parisamatik AJYCP atum Bokajan CCI adung methanga sai hemalong tong sekot pen pherangkia atumaphan phasi pherangkia mai ke phapon AJYCP Central Executive Klembang Phu Jitu Phukon pen ka chaphem phupon amailong alangli pen pherangkia atumaphan ke thanpon ke Kedam tang ni phai ke thom thangar ni Guwahati rong sopialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen IAS officer satum angbong pherangkia mai ki do hut Karbi Anglong Autonomous Council pen ka chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangsatami manpeng pen chitong dun lo Labangso pherangkia mai juddet pen masapso file kachepachon kachepajir amailong Assam pen hini news channel along kepaklang ponalong ke kalile pensi berta pachethang ponrong ajok thang dakbi nongno ki jotap ajok AJYCP pen pin remlo যোৱাকালি আমি অসমৰ সংবাদ জগতৰ দুটা চেনেলত এটা বাতৰি পৰিবেশন কৰা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল আমি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ সংবাদৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ ৰাইজলৈ আমি দুটা বিষয় এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছো যে আমি কোনো বিজেপি বা কংগ্ৰেছ বা ৰাজনৈতিক দল হৈ পেলাই ক'বলৈ বিচৰা নাই সৰ্বপ্ৰথমে হেতু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো আমি এটা বিষয় লৈ পেলাই ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখনেই হওক বা কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বা চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ যিখন আসন সেই আসনখনৰ লৈ পেলাইহে আমি আজি সংবাদ যোগেদি ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ এটাই বিষয় আমি অনুভৱ কৰিছো যে Lapuson ke news channel atum claim kledet nangchi opotlo aho kopima lasi peklang pi pachethang ponangchi pusi sodak pen tuning report thu আৰু এটা স্যাটেলাইট চেনেলত যি সংবাদ পৰিবেশন হ'ল তাত আমি অন্তত দুখ পাইছো আমি কিন্তু এটো ক'ব বিচাৰিছো যে বিজেপি কংগ্ৰেছ বুলি নহয় আমাৰ বক্তব্যটো এটো যাব বিচাৰিছে ৰাইজ পঠিয়াব বিচাৰিছো ৰাইজৰ ওচৰলৈ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন আজি যদি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱ আছে আহাকালিলৈ তেওঁ নাথাকিবও পাৰে বা কাৰ্বি আংলঙৰ এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য বৰ্তমান ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱ আছে যেতিয়া আহাকালিলৈ তেখেত নাথাকিবও পাৰে কিন্তু সংবাদ পৰিবেশন কৰোঁতে যি এটা ফাইল উঠোৱা লৈ পেলাই যিটো এটা কটুকমূলক বাতৰি পৰিবেশন কৰিলে এটোতে আমি গভীৰভাৱে দুখ পাইছো Lapulapa masub alam pen Assam pen Karbi Anglong bong relationship pachehing noji aphana bangke claim kledet nangchi pusi uthot kewangji apor hot lason ke claim kledet ji aphan kachuning ri padopon thu ব্যক্তি বিশেষ নাচাই তেওঁলোকৰ যিকোনো বাতৰি পৰিবেশন কৰিবলৈ যাওঁতে সংবাদ জগতেও এই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগে বুলি আজি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো সকলো সংবাদ কৰ্মীক আমি সংবাদ নিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠানক আমি ক'ব পৰা নাই সংবাদ জগতখন অসমৰ লগত তাহানিতো আছে আজিও আছে আৰু আহাকালিলৈ থাকিব লাগিব Bokajan penanan terang Karbi Anglong Live Koilamati Hawar Inglong Ikpi Baptist Amondoli along thanga chikloni phai player ni Nihang Karbi Baptist Association Foundation Day Lapen Students Prayer Day ajamek hini mesen pen ketalon pon Nihang Karbi Baptist Association mate thi hek pen NKBA aningkan wang son thotsi pining aningkan le thotta
NKBA ke seng arani ke me thang ni phai clear ni NKBA amonduli ke parlo angkang an ke me thang amonduli along si talon pon repason si inglong ikpi baptis amonduli along ta ada por phai ner kep apor pen monduli pastor kangbura ing tiari deng pen lamaing thur pon si thi hek pen NKBA aphur ki mo kongchun bang pitor teron hin pen parju pon si puto thi hek pen ning ke parung lapen arnama hirjume ke hang ajaimek assistant pastor Moses Rongpie hin pen jaimek pichun ponlo bangso phi por phai ke ba por pen HSLC lapen students prayer day ajaimek chingponlo inglong ikpi amondoli ni marlia kongchun bang phi hunmili tisopia hin pen mai chari ponlo arnamalam ke than ningkaning kora pho mati silver jubilee akong chon bang sunil teron hin pen sarlam thengdeng pisir kep angdeng so kep along kirese ji aphan ke chengsi nang arnam hemphua phan aman pi theknang ji lapen Ephesians angdeng pi throk angdeng so isi pen plia long ke tok nang pi nang po anong pathenon anke nang kai mi sen po lapen pir the thak nang tu ma che the ding po alam the than pon lo Loke Charlie Bomatuma Phan An I hear jo me ke hangpi pastor Kangbura Intia hin pen Ardom PC Mesen pen Loke Charlie pen isi towar ke me ke dam thek je phan arnama hear jo me hangpi lo Aphi jaimek ateng pen Mesen pen pajut ponsi ki jura hut ki choki juna jaimek ta deng pon thu talonun si dak itong an pen tu tame ala bangsa plek kang thur ang deng en pon lo asi Mesen pen pi la bangso nitung ayai mek itum cek bonlo lake NKB amang ke thek ani lo lape ansu si itum la bang suen NKB ang kang tame piloma ke pathe ang pon bom ji ke pathe pon bom ji ke pachan pon bom ji phansi la bang suen itum ang song pen NKB ki ja tum pen la bang so ayai mek itum pan pachi pon lo la bang so tek se itum tame dak mundulia plek inthurun CP itum tong an pen la bang so ayai mek an polo si misen pe ke pachi pon long pas se anam phanta kru pi par pik lo pe pini la dak Ingoy pia munduli kira pastor pen secretary pen dikon do an pen bang so jai mek en pon long en pon thek kota anam phatami churu par pik lo pe kado bini gi chitong an phatami ni anam long herjumi hang pirap pen lo asu se anam nong pe thena asu se herjumi tami pitu bom na Koila mati pen Samson ingti Karbing long live Thang ni phai player ni Karbi Nationalist Youth Council atum pen anerlo por phai hinia por pherangkya mai kang ni ponsi soarlo tuma phan kacholang rem pen apran karmut atuma phan sodak akang sai pivek nang chi pusi ke hang pherangkya mai long Karbi Nationalist Youth Council mai phu pot moteron pen kaning che pon ki lason si dolamara police station ke parlo borpung hawar Longki Hanse Arong Ameka Sarsing Terang Asupi Karlitang Rosmi Terang Piaphan Chulangrem Det si Apran Karmu Det Dilip Rong Paraphan Sodak Akang Sai Pivek Nangji Kisung ke pho Hemton Atuma Phan Karbiang Autonomous Council Atum Dihin Kachirabdun Thekapot Kachuropa Jirpon Bonta Dihin Kachirabdun Chotki Chokchi Adai Kidovik Abang Phwa Phan Ingsai Vek Nangji Kidamtang Ahut Karlitang Sumila Rong Khang Piaphan Me Kai Chok Se Apran Armu Det Lo La solong adai ki do vega bang pho tuma phan pinyar ni anta soda ka kangsai pi thek thelang la si so arlo tum apran amui ki damalong di hin ke rabdun chotki chokchi adai ki do vega bang pho tuma phan soda ka kangsai pi ji aphan Karbiang Autonomous Council atum ta chitodun veknang ji pusi Karbi Nationalist Youth Council mai pu pot moteron pen pachini pon Team Karbing long pachu bangke ko sono ne media long thek long teng no bajang inut bahini bangke dam lo salami Team Karbing long ke japon be chief executive member Tuliram hang ke hai non matta koda adim ka pale dam la puson thek long dela sini tu mahin bani pudam bangke Tuliram long hang ke hai salami kula da adim pale dam si apia po phan aning ba thetha ani ba the chotali hala trial ang ding mane code ang ding ka chedanji long ta cherap chitu dun mekha la sumila long hang pia case long dan pusan fast track court thek long de la pen non la dang se fast track court ki pg ni pe la pen sola ma de ko lo fast track court ki pe lo tan te ko pusan sa kan sai long po la pen kan sai le long le po tan te aka break tum sa tame ani thibin po la pusan alam ki ge mo mo tanang do bom po la sini tum hen me ni puntung he government atum la pusan induk hak la ba induk hak ban chok te la non por ban ge otlang no meg lang no tum phan
จะปังตังสิอะไรนี่ตุ้มอิงใส่ก่อนนะผมสินี่ตุ้มเห็นไป News Report Karbi Anglong Live Duarbaguri constituency ke parlo Lakhahini Dolamara Lokhimon Sangha Bapuram Tokbi Arongalong Thang ni phai player ni Lokhimon Karcho Ajame Kichengpon Jaime Kateng ada por phai truck sipen manpeng choklim kurupo a pindeng ratpen kuru sarphan ingkung pho phan Karcho padopon Lason se ada por phai ner kebra chi team laki Honjeng Kangthir Sumlek Kangthir Kachelar lapen porphai krehini anerlo Kurupo to malomso ke sang lapen porphai isi apor laki arnikang sam uthot Honjeng Kangthir Sumlek Kangthir Kachelar lapen det ke arnikang sam porphai ki thom laki arnikang sam Karcho jirpho laka dukawe arona tengpen Karcho ponlo lapen pumai pho hin pen kapachini pon thuge Karbiang longalong tin Lokhimon Sangha dowanalong ansetame penap apor arona tengpen Karcho jia phanstame tuning ripon lapen ke Karbiang long arado an adhorom tin na phanstame ningka nesek choklem chodam okpran ke misenjia phanstame hemphu Lokhimon along pen hirjumi hangpi pon puta pachini pon lapen ke dongjem Lokhimon Sangha adowana long setame lason thak thaksi Karcho jame dengpon lu lapen ke bin khum kilinga rongalong Lokhimon Sangha adowana long setame misen pen hemphu Lokhimon aphan Karcho jame kaman pon pen misen pen mai pichun pon tangte la Lokhimon Sangha adowan ke thomalong pen pherangkia thingno kaningje pon alam arjusina thot labang so ajai mek deng det pen niletum Honjeng Kangthir setame kurupo hin pen sin niletum pi papajir pon lo bang so long chetong arat ke do an setame labang so ajai mek setame niletum mesen me et pen si pachun pon long lo la si dang niletum bin hum kiling Lokhimon adowan along arat ke do an setame pu mesen me et pen si bang putin aphan setame labang so Honjeng Kangthir setame jipi chipajir pon long lo News Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong District Karbi Anglong Labor Union mate WKALU Area Committee hinpen Akimi District Committee atumaphan Karcho ponamai kangnipon Bangso Mayalong Chotra Teron pensi mai chipahem phuponlo labangso Mayalong Alhi Sarpo Anghoi ingnipon WKALU TDP amai phu Manav Kramsa chitong dun pen Karbi Anglong Labor Union District Committee atumaphan an certificate la pen poho pen archuk pon TDP amai phu Manav Kramsa pen phirangkia thingno kaningje alamthe arju ikha sot pu nili pen chenglok sitame bini ladak che tong rapya bang pu bang phitum sitame alang letum ta methang adet cherai komning pu kama tha jok selang letum sitame na che tong nun thaipot na che tong bang pu bang phitum na me churulo la pen lang so sing tang pu pusi nilita ning thepon lo la se letum ko son si kabor ijima atokanu ge do bang pu bang phitum sitame laso kapatir pi bang kenang sorlo athe ili tumyong si ke claim tumyong si ave pulte pelte long haja ta gelo mane ingram su goson si theklong po asili tum muni da tum aposi muni da ning kama thayong si ke mesen polote ili tum la labor union long bangke etum kapatir pi bang kenang sorlo posine de so aputhak bangke nele tum la constitution long siduerlo la tata mobile pen chenglok sitame la gari ke bek iri pen kam ke claim atum afanon bangke nele tum pangrum ponang koklo athe iri pen ku pc ke claim mane le tum la symbol lang tadolo je ke claim atuman bangke la labor union ing ibu pro pen ke claim atuman bangke ne tum je pangrum ponang kokpo sita arni siwe dang bangke pangrum edalo ase pio pen mangle tum kapangrum pon aji phansi ka chisik dolo jong sinile tum labor union blote la sobang penang an abang pu bang pitum ka chini bang nili kamatha ke lapohelo mane Manav Kramsa alangli Central Committee a President alangli kachipaduk alangli kabor ipon pen ajoksi nitum sorlo phanta mane labor union pen district a committee po alangli nangjong ponlo la pen
non eprang an so sin ni tum sorlo hin benda labor union po bangke ni tum pangtang pon po pusi chisi pon lo son mena nang tum ka chirap ki klem kita manjela sor lo song ahin pela labor union lo sorlo ahin pena bangke ni tum ke claim pon thek jia bangke mane labor union sorlo hin penta mane ni tum ka chi pangtang pon ni po bangke sorlo hin kopima kipho kisu dasin ni tum ta chelang pon po Keroni pen Mohanteron Karbing Long Live Tang te pini Karbi Prime Time aberta ki lapuan si kang ton paniglo ajo kemi